Ulun sayang patok ke bapa ngan mak ane berajin beryakin jasi kulang ane berajin beryakin jasi kulang ane boh hati berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang ibarat si babakayen mubahna manfaat jud ke faedah kegetanya manusia benar citanya hayana menyanai demi tentana guna kebangsa dan agama pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana ane ulun sayang patok ke bapa ngan mak ane berajin beryakin jasi kulang ane berajin beryakin jabak daya ane boh hati berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang ibarat si babakayen mubahna manfaat jud ke faedah kegetanya manusia benar citanya hayana menyanai demi tentana guna kebangsa dan agama pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana pesan ulun hai anu puput amai yang luhur tafakur tasyukur bapa Rabbana ane bangateng berbakti bersemati tuntut ilmu sampai bermanyang
tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Anak non sayang berbakti bersemete, tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Tuntut ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat sebab yang menyana manfaat, jika faedah kegetang manusia. Menan citanya hai anak menyana ilmu tentena guna kebangsa dan agama. Pesan udon hai anak, puput amai yang luhur, tafakur tasyukur bapa bana. Pesan ulun hai anak, puput amai yang luhur, tafakur tasyukur bapa